alveg mjög spennandi. Byrjum að leikjum. Fjölnis, nummer 2, Jóhannes, nummer 5, Haukur Freyr, nummer 6, Kristján Hróar, nummer 7, Sölvi Snær og allir að klappa þegar Sölvi á afmæli. Númer 8, Steindór Ingason, nummer 9, Rúnar Freyr, nummer 12, Grímdalur, nummer 14, Kjartan Geir, 15, Aron Fús, 17, Jarðarsson, nummer 19, Kristján Lambert, nummer 21, Orri Grétar, nummer 25, Hilmar, 33, Úlfar, 72, Atli, 84, Viktor Jan, nummer 4, Conor White, 88, Tómas, 91, Mikael og lið Stjörnufélags Akureyrar, nummer 2, Orri Landars, nummer 3, Bergþór, nummer 5, Gunnar, Aðalgeir, nummer 6, Heiðveig, nummer 9, Heiðar Örn, nummer 10, Jóhann Már, nummer 11, Pétur Elvar, nummer 12, Sigurður Freyr, nummer 14, Ólafur Valdi, nummer 15, Baltasar Ari, nummer 18, Ormur Karl, nummer 19, Andri Már, 23, Halldór Andri, nummer 26, Andri Þór, 35, Róbert Andri, 55, Jakob Elmar, 71, Kjartan Geir, 91, Róbert Máni, 96, Ævar Aronsson.
Anton muuttaa!
Anthony President. Met mijn verder met afgestaan bij het trekkingsgeval voor het ogen van Staathuizen. Kijk maar eens even de laatste Romanië, voor het trekkingsgeval voor de rugby. Kijk maar de finish Romanië, voor het trekkingsgeval voor de rugby.
5 minuten extra af Lydia Leverdag.
Pastor Martinilta.